Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kapanapal kusikaam salam dehelu tukbal ku isbag sarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kita bi pinagkaswa we si Allah ininen yani Allah minulia wa Allah subhanahu wa ta'ala yani Allah hinatja we kemon beriman magellal si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian magsyukur do isang ko silang buwa guru te kalasahan magbania yani kerajaan ininen gak niya sa dili ang bantak kuan malik hukum latun sime kasawean ni dukemon ne pahadir amban lella parende makanak abahi. Demikian me kasaweanku amban Jami'atul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah minjari pagbisa kamungan sinilay pasalan ibadat niya ne misara ilangkum we na ibadatin niya ne misara nyeddo hajada muwa painti amban part sin ibadat lay sumagawa in pagsalasay dayen tumawa ien kemo ku itu peggein ibadat bidisa kamungan sinilay pang aku mayaman ne gausa amban sambahayang sampai dehel lupainte amban kabamisara may sawe kuduangan lay yene paghutba puan sini ku itu masih continue ku in mauduk lay pasal sambahayang bangkew ng bahayang neketinaima o Allah subhanahu wa ta'ala sibay tahinang in kasarat-saratan sumian tinaima sambahayang nun dia binenta na ulamain serta inurungan we de dalil amban Quran duk hadis niya siyam syarat atau kondisyon bangkew ng bahayang neketinaima o Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila tasulang weno dambua amban me kondisyon sin sambahyang ininen atau amban me syarat sin sambahyang ininen nukko keu kasabalan teggelan num elumin gitinaima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuene tabisate daran inin takale wete in parman Allah subhanahu wa ta'ala gania maksud te sadili buat malainkan magibadah tujuya likaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Parman sin Allah gak magpapanjari Allah subhanahu wa ta'ala manusia duk jin buat malainkan numba si Allah subhanahu wa ta'ala sa inggi bantuk panumbahin pegi ibadatin tauqifiyah nyeddo kita yani dalil amban Quran duk hadis dumain painte inim dento invento in sambahyang ininen niya painte siyam syarat sumagawa si taabot-abot waktu te inalasay ku pie-pie nila itag esku pegge banggay painte nian katauhan mo in syarat ininen bang talanggal no pwede tabisale gay magmagpaat si kaon sambayang panagnaan sin syarat yene pa inni al-Islam yene bang aahin mag-aga maruk-aga ma-Islam iyan sababan agama Islam ininen bukyaw pasek dalam agama Islam bangkyaw ng bahayang tuju Allah subhanahu wa ta'ala tinaima o Allah subhanahu wa ta'ala sambayang. Alhamdulillah kita kemon muslim
kita kemon mag-agama ruk agama Islam sumagawa niya dusap ang bande makabatal sin Islam ga kinatauhan wete ga tales sa wete tandaan bang aahin batal ka Islam nen atawa paluwas ang agama Islam kay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang nen kemon lamut paid ang bansambahayang haji mian puase sadaka dukemon sa dili pabilay ang ban mian anwa'ul ibadat kay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala ina dalilten fa Allah subhanahu wa ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin sine-sine mag-ibada atau mag-agama mian atau mihaagama sa dili ang managama Islam ininen kay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala si iya kakahinangnen duk pagtaabot si Allah kiyama paniya iamban mi aalugi minjari may jamaah muslimin ben nalhep in kita ininen muslim sumagawa wa tadi sakoy ga katauhante niya amban makabatal sin ka Islam naput hadja ko piye-piye ne makabatal sin ka Islam menunjuki painte sin al-Islam lay syarat sin sambahayang panagnaan syarat duk kadaranan inintahinang may bangsa te manusia ubus in kakahinang da ininen panganalden ga tagka si sara Allah subhanahu wa ta'ala wa ina tasabut ko in Islam in kita maggelal kita muslim si Allah subhanahu wa ta'ala niya pa inamban makabatal sin Islam ikaisa asyirk yan bang ahin magsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala numba si sadya man Allah subhanahu wa ta'ala niya kakumpolnihan ni Tuhan magparihala sin kemo atawa makajari pag-ibadatan si sadya man Allah subhanahu wa ta'ala ininen ga niya pagduwe-ruwe batal ka Islam nun bisan pe keu mag-ibadat magsambahayang si Allah subhanahu wa ta'ala lew sangem apabila keu numba si saddi ambal Allah subhanahu wa ta'ala ga niya guna kakahinang nun buadapun me jamaah muslimin kemon duse saddili amban sirik pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala bang keu mate gay makapagtaubat dialem pagbaya keu Allah subhanahu wa ta'ala importantihin dusenun duwain sirik apabila sirik iyan na dusenun inurungan wenu limbang Allah subhanahu wa ta'ala si pagibadat duk amban may kakahinang tertentu si Allah subhanahu wa ta'ala bu keu mate ga makapagtaubat esebun in kau ga niya waktu nu makaluas amban dalam narka tak keu dalam narka pain Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha bennal inna Allah subhanahu wa ta'ala gay ngampun si pardo sihan sirik mian sine-sine painte mi makapagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala buye mate ga makapagtawad si Allah ngampun aja mian si duse sa dili amban sirik painte teto telai si ayat lay duk painte si dambua syarat lay bang batal ka Islam nun gay tinayma in sambahayang ikadue amban me syarat pandakku hadja atau akan amban makabatal sin ka Islam duk las ninin sabut ko amban makabatal sin ka Islam yani as-sihir naan si ininen hek ka makahinang ni naan ni magkibutin naan ni magpamian painte maglasahin pinaano ene ilamod do sa pamankibot naan na siinin maghinang-hinangin ilamod do sa idiin makabatal do sa man ka Islam bangdaran ni upamanen yene hinangno sarta kumpol mi kew si hinang mien mian ilien benna ilien painte makabatal sin ka Islam iyang kani sabut ko yen pagdaran inin mian tahinang may bangsate manusia duk nagkasite mula-mula din miiyakan kahikahan bang mabaya maganda duwe teluhin bang gay kinabayaan ngibot yan dakwin istoryahan amban iyan bang keu kumpol mi si kakahinang nuyan sartain magkalasahin pinagbek katwe numian yene lasare miyan ilien paasek painte si makabatal sin ka Islam magpatalibon kite painte amban me kakahinang
nalais panagnaan painte syarat le al-Islam subay daran pagsukurten si Allah subhanahu wa ta'ala sababan iyan agama Islam ininen kawenan kita amban narka tuju surga sababan agama Islam ininen kawenan kita painte amban kalindeman tuju kasahayahan sababan agama Islam ininen tinahima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang subay kita daran magsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala pihak jamban me manusia talent koknen scientist engineering sumagawa gak se painte kahidayatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasik dalam agama Islam bisan pe sa ingge sayuno bang batal ka Islam nun bisan pe sa ingge sayuno bang dumain agama Islam pag agamahan nun sayu kyong nabangan sawe nu hap pangadatan nun Gairu kyong usa-usa sawe nu nabang kewataan niya na gairu yan tinaima marduda kemon gairu tinaima oleh Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan syarat tahati we ta ikaduwe bisa meja pandak-pandak al-aqlu yani akal nu ininen ikaduwe syarat disebut bi akal ta ininen me jamaah muslimin apabila ga'anilai ga'ani gayda tinaima si kawin sambahyang nun gayna tinaima amban sababanien daran nusab kyo magsupur si Allah subhanahu wa ta'ala sababan akal tinaima wa Allah si kawi na ibadat nun sababan akal tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala si kawi na sambahayan nun amban ien akal sibay daran pagsukuran nun si Allah subhanahu wa ta'ala peggain binelewin gayan tinaima an ibadat ni Allah subhanahu wa ta'ala sarta gay nusab sa magduse غير سبس مقدوسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع الكلام عن ثلاثة inangkat pa inna yene bolpen parulat dusehin si atas telu parkala ikaisa al majnun hatta yufiqa yene ahin bang binelew sa inge pabalik si iye yene akal nin upamanen miya binelewin pegge niya bang kyo makakita miya binelew si Mekal Sarah kinuti-kuti may sawa may mahap akal na naubos ngusa na bangyen makamate bangyen makausa ga niya panuputan iya way Allah subhanahu wa ta'ala gay magduse ikaruwe as-sagiru hatta yablug yani makanakin bang diki-diki sa india kilbalik gayro sa magduse bang umabot niya kilbalik may magduse manak na nila isinulat si iye induseden duk pinawajib na si iye painte yung sambahan duk sa dili pa may ibadat painte yan ay kanta mawajib niyan si kiti yus pasal may makanak masi sa salasay mo ikatelo syarat at tamyiz ikatelo ang pagkaptangan panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan aagay magduse an-na'imu hatta yastayqidha yan aahin bang tumuli ubus makaduse ini nalai duse tahinan le upamanen irungan tek amo pamaru pasal mangan mi an magnanap geo ubus ke dokyo me besi makarugsu geo dalam patulino igay kyo sinukul ni Allah subhanahu wa ta'ala sebab da layak kalno nanaan si ininen amban iyen sabawan akal niyan tinayma oleh Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang munduk ambang yan ay painte yan ay amang nga akal nin gay tinaymaan ibadat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikatelu at tamyiz mian at tamyiz ini ay makna sin tamyiz yan ay may makana gak pesi umabot umuden akil balik umabot ne paita yan ay may makana mian umabot ne umuden magsadihip akil balik duk painte at tamyiz in makna sin tamyizin mian gay pe umabot umuden akil balik sumagawa hap ne akal nin katauhan ni malaat duk mian manggaihin i makna sin tamyiz le sumagawa naan si ininen ni amban me ulama inala wede si surut painte sin sambahang le peginet tadinan sin asi albulug sumagawa ngeddo kite duk katauhan te mangine martabat ine darajat tamyizin pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam muru abnaakum li sab'in muru abnaakum bis salah dinak ya pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian me kana kanten ng bahayang si umulden
7 tahun. Wadribuhum alaiha li 10 duk dinak ilubak bang ni umabot 10 tahun bang gayna ng bahayang painte niyan iene ne kamakanakante. Ilian painte ikatellu syarat mian syarat sin sambahayang. Ubus baleruga iene dote si albulug iene painte syarat ika-4 sin sambahayang lay bang ne umabot aahin akil balik. Bang ne umabot aahin akil balik amban panagnaan painte mian ak umabot ni akil balik bang melelang abaya nerende damikian mian dendehin dia rusap mian bang umabot ni manusiain si darajat painte akil balik iliin tinaima ni Allah subhanahu wa ta'ala si iya sambahayang. Pituk te si me makanak lesson painte si me matatto e makanak si darajat painti at tamis lay bisan agen-agen ga apaasek sin surut sin sambahayang sumagawak kay kambinet tarwede sin darajat tamis lay naan si ininen si ubul 7 tahun na kanakin kapatutan sin dambua mian painte matattoe si bay anad-anad ni anak ni sabab wey bang painte in anak ni gay ng bahayang gaya magpapuas taksil buya matay dahil ang bananak ni bu istidi in anak nen mian magmaksiyat si Allah subhanahu wa ta'ala ninggalan sin sambayang sebun oke o dambuak matattoe kau tinumbuk-tumbuk mian paintoy Allahin lai dalam kubulay tinumbuk-tumbuk kau lai dalam kubulay sabab gailadan anad we no anak nun mian nambahayang gailadan anad we no anak nun ngahinang ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Baya ke kaam magparauntungan ang bandunya milabinan bangkamole tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Subay anad-anad bi anak bin magpangadji. Subay anad-anad bi anak bin mula-mulanin magsambahayang. Sabab wey, bang tatuhute me kaanakan bin amban pandubi. Kaam niyan magparauntunganin ang bandunya milabinan bangkamole tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab way pa pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam bang pa inne matay anak apo Adamin inqata amalu dekat ne kemon kakahinang nin illa min salas mian malaingkan si atas telu parkala pasek nan sini makanakin ngeddo da kita rambua waladun salih yad'u lah yene pa inne a'ataga anak mian anak ni mian nulig dalam agama nulig si pagsambayangan nulig si pagibadatan si Allah subhanahu wa ta'ala bu iya matay bu in anak nin sige-sige ng bahayang sige-sige kemon maku si Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ampunon duwe matatwe kun kao na madakpatin dalam pakubulan mo inurungan kyo pahala we Allah subhanahu wa ta'ala amban sa babanien naan si darajat tamyiz subay anad-anad te inne kaanakanten ng bahayang supaya pagkikita usap mian magpautungan lay amban anak no mian damikian kao bangkyo mole bangka mole tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Balik kita darajat mian painte mian bulug ilien bang ne umabot usap yene darajat nun yene paumulan nun akil balik ne kew sinukot ne si kauin sambayangin dok kemon ne ibadat painteg yene mawajib si kauin apabila miangga pemabot in darajat nun la igay tinaima in sambayang nun igay tinaima in sambayang nun ipainte syarat ika-4 syarat ikalime pandak tihadja yene izalatun najasa yene pag-ala nun najis minal badani was thawbi wal buq'ah yene pag-ala no najis bangkyo song ng bahayang pagkasaratin si may hinang nugay pagkyo makasambahayang si may alaan no najisin si baran no si semmek no si parukuan no apabila taga najis miyaan gay tinayma o Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang no gay tinayma o Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang nun na may manusia kuituhin bisan do pa mamangi tabiya mian meleg-meleg mangay napsemmek gay bisan hinang ine bang hadya makasambahayang
sebab leman pasi kaktuan, sebab leman pasi bagay, sebab leman pasi yaruk sine, dumain si Allah kalemananin, naan si din dusenen dobol. Dobol, sebab najislay, ubus sam na namahayang sebab kalemanan ne, mag-istihza pa si Allah subhanahu wa ta'ala. Naan si ininen da sumay haman-haman tibi in pag-ala najisin sumay patengante men bang ala na najisian si atas telu par kalalay amban baranno amba ubus pa inte semekno parukuanno pasujud ni kayo si Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah subhanahu wa ta'ala tinay makwene in sambayang mo tinay mawe Allah subhanahu wa ta'ala pa inte in sambayang sabab we niyan si ta'a kasi ng buah hadis amban painte Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrayn faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin palamay Rasulullah painte ta'a kasi rawahu al-Bukhari wa Muslim si dua kubul pain Rasulullah duangan pain dalam kubul iyan inadab Allah subhanahu wa ta'ala inadab sumagawa wa ma yu'adzabani fi kabirin dua de pain ne paniksaan siya hinang hadje si pamayang manusia sebab hinang dikidiki ruyen bang si pamayang manusia sumagawa bang si Allah subhanahu wa ta'ala hinang hadje hasahirin lai mi'an yanadam wa amma ahaduhuma yanadam wa alay pain ne fakana la yastatiru minal bawli bang ye pain ne mangi meleg bisan dunia najis misikap sawal nih, bisan dunia najis painte misikap barang nih, gaywe nih hinang ini bu iyan ang bahayang iliyan dalam paniksaan yewe Allah subhanahu wa ta'ala. Aku rukam tages bikayan, tages tewi kemon, sumagawa bahasa peke lampung-lampung do, gaywe de pinang ini, amban yan siway kita maghali amban iyan, danan ireject in pag ibadaten, buin kita ini magtigian kita, nyeddo kita sa bennal, bang kita mole tutu hadrat Allah, dukta ito tene surga inangan-angante no. Ubus painte ikalime ika-ennem, ininen tamanan importante, rab'ul hadath. Naan si ininen hek kagay magkumian, natauhan ni taliya dunya. Yan pag-ala sin hadas luu si baranno. Yan hadasin naan si ininen lemmi luu si baranno. Pagke dahil lulay, lemmi si baran, lemmi painte si badju, duk lemmi si tempat ini pag ibadatan mo. Naan si ininen, mian lemmi naan si inin na lemmi si baranno. In lemmi si baranin, yan inalelan we de hadas, bale duwe, hukum bale duwe. Hadasul akbar duk hadasul asgar. In hadasul asgar in iya dote de hello. Hadasul asgar yene mian mangi duk painte bang kyo sungi ubus mian panod siyehin mupo kyo ubus bu kyo mag-ahil ubus suci ni kyo paasik ni kyo painte delem suci igarunia mian katauhan teru kemon sumagawa naan si ininen me jamaah muslimin si hadasul akbar si important si may katauhan te bagi magibadat kin si Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa painte man hadasul akbar ungante kami example al-jima' yan bangkyo bakas parambuan si andano atau andano mang bakas parambuan no sa miya ikam may dalam juno sa inge bantuk pamandihin sa inge bantuk kasutsino na sininen si may kyo mandi sa inge sutsihin si may kyo mandi pag idelulay ayil do pangalayehin den mo pag ayil si may sabdiyo mo po bang painte niya kanta lai pinupuan nanaan si ininen me jamaah muslimin pag sinduehin mandi hadja yan pamandi pangadatan de pangadatin ini kalibiyaksahan kung may paine panas ko itulay mandi ko gani alai inangan-angan bisan ini naan si ininan bangsay pamandinun bang kyo dalam junub bisan belek kupan no takwik no yan duk balas duk sabon ngedok na kyo tayet duk ngedok na kyo painte sabon tamanan bisa duk kyo nga pote bang maitemin duk kyo nga lisin gay no tinaima sambahayang nun mining ka kyo suksi mula-mula naan si ininan si may niyak no si bay niya magniya tadya kyo sumagawa kahit niya makahinang ne amban kite bang nelu mandihap siar gak na niya makaniyat ne makaniyat ni kemon ilien mian ko jay bilang paese wadya pegge ni koy mian koy kita isepte duk koy kita lipat ilien si bay jagahante in niyatin naan si ininem so boy amban painte hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhir al-hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyeru hinang tinaimain bang keu bang bukniat ni. Apabila kada niat ke tinaima oleh Allah. Panilewi. Pege maghinang ko pain si lalan atau maghinang ko si hotel wes be kumakniat me kitinaima. Si be kumakniat me kaginajihan. Naan sini nang gaasig gini kakahinangin. Sumagawa bang ibadat si be inak magniat. Pege bang ibadat kay magniat kay tinaima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pege in pamandila ibadat. Kita kemon nang bahayang kita. Nang bahayang. Ganya gay nang bahayang. Kita kemon maghaji. Sebab way tapit makahin. Kita kemon muase. Ganya gay muase. Sumagawa panilewin. Panilewin me tuan me dayang. Sini pamuas panambahayangan nun. Karena sini niat. Karena si anu. Karena si men painte bang taga kinasahan atau aduk sini pe. Sine pinuasihan nun, pagkaileman kayo muasa ng waluma nun, sine kinemon nun, naan sininin si may pabentel nun niat nun si Allah Subhanahu wa ta'ala.